Charilam Constituency ni bisingo khopjaknai Sisrimai High School rwngnok khamui thapla chai thangmani norok jotono saimanna hingkhe khamui thapla chai thangmani no bahai khe teisa kaham khlaiui swlambui amchaini lukurokno kaham kwrwngkhai poriri mano hinui thangjakmani chini Charilam Constituency ni MLA Borom gwnang sir Subhud Deborma phiaba rwngnogo thangui sogui mani yagulo rwngnogo je phwrwngnai teachers tei aroni staff rok bai koklam salaiui kaham hamya salainani hinui thangmani phiaba amchaini lukurok ba ajagni teachers rok chini borom gwnang sir Subhud Deborma no borom rilia ba care khailia jai nangya khai tolaikha boromni selema rohorui mobile nailai tolaikha MLA thangmani pano care khlailia hingkha hwnkhe chini borom gwnang sir tamsaka norokno video nainai ri. Tini tamno phai nai phirao jago. Tini oro 24 tarik April 2023 tini oro naipiman ke Charilam Constituency ni bisingo sesri malingkha bisam gondani ganao khub about 3.5 kilometer abo hingke abo thangnayo khamka tamungui khamka abo to already report borekha DM SDM naipika ang borna somoyo ba ang saurka ei school je khamoni khalamani abo bisu jorate kuboi abo rugi negari dihni Borom sungo bongno ang sahaka sungo borba anu sahaka jot to damage ni bu koita room khamka busu khamka aba borom already report doi already habol load orni district education officer no khani chawa abon pore ang physically ang tini ang visit khena phakya nu phakya ro school to pura kaisa block to pura so khamjak aro poribesh singya aro class singna no motona poribesh singya school no daki ke immediate action nawai broni porinani nok rungnok snamirnani bagai ang SDM no sajak ebong omona ang concern department ni minister no sanai date kore o school lok kaham kongoi yakoi rung sungnai rok dakti school of phai porimana ningtheng aboni poribesh omoto emergency hakin ma khainai karon rung sungnai ju porin nangnai bole nok sikuri ke buru porinai ba cyclone 5 oro iko kitchen room dok iko abo MDM room ni school room kaima ro abo punto uri tlang baikha SMC committee ko anu job jano gya ontote elakar bidayo hisabe elakar local representative MLA hisabe bor anjar wana even though ang haipano as ani responsibility ani liability tong hiang tini phai school ang poridorsona phakya ang luk phakya ang ori putno urduton kotipikono sanai pressurize nai dakti ke middle of the sector abo samungoi oro rung sungnai সেরকম সার্ভিস মানে তাইছে আগে নাকি পরিমাণে নিতে আপকনাং সানা চলচং স্কুল টু স্কুল চলিমা সময় এসেছে বর্তমানে স্কুল টু স্কুল উংরায়ং দঙর আং ফাইমুক পাখিয়া এবং আরো স্কুল কোনো বাউন্ডারি প্রপার বাউন্ডারি করে আং SMC বরং নই খাইনে নিতেं গাছে করে আম প্রেসারি স্কুল টু বাউন্ডারি নাंनाय আমো কাইছেন বরং নক টংমানি নক খাই আমো মন্দির নক স্কুল সুরমা জাগা আরো যাতে স্কুল বাউন্ডারি নিতেं আরো বাথরুম টয়লেট ব্যবস্থা টংবানি আরো দেখনো যেটা কিছু করেন কে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার করে আপনাতে অতি সেক্টর আধিকারিকनो साय आं खायनो बागै आं बुजिनाय साम जोंलारनो फैजारो फायनो और जोंलारनो फैबा बा आं बा और स्कुल बाउंड्री थिं मथन गरुय बै को नक बायजक नु फैया फेन दक टंगाय माने फेसिलिटी टंगाय इनफ्रास्ट्राकचार टंगाय आबर बेबां हामजाक नु फैया अमो हायरक नु थांके ताय मेन खैबं आरो स्कुल नक जे खामानि परे nok dibelar nok mana nangnai borok jate srungnai rok nok phai porimana na abon nuk phaya jate school boundary to tongono tui rok oro khitai nok rok suti nok rok tongo nuk phaya ro tai te emon kore master bor sab dojono tongo master to morning by noon section sab dojono tongo to kharap ya nang khangka ba songte sawi ma khainai sungna hambai